الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدر إبداء باسم الذات العلية مستدرا فإذا البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد مواد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dalam edisi kali ini saya dan Imam Masjid Al-Muslimin serta Imam Masjid Nurus Sa'adah Songka diundang untuk menghadiri dalam acara syukuran masuk ke rumah baru. Masyarakat Bugis di Palopo teman-teman, apabila ada rumah baru yang ingin ditempati oleh pemiliknya, maka diundanglah Pak Imam Masjid, dalam bahasa Bugis mapat tamak bola, akulturasi antara adat dan agama, dan setelah itu melantunkan kitab Al-Barazanji. Ada sana penguju dia kan pertama ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bina salli ala man halla fi khairil biqa'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasuli sitrun alaina ya mujiban kulla da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu at-tidam kan bian fi syadi min salati wa tasim Allahumma salli wa barik alaihi. ثم أسر بروحه وجسده قدرا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحاب القدس وأخرج به إلى السماوات فرادا من الأولى وقد جل الوقار على ورى في الثانية عيسى بن مريم البتول البرة التقية. Dan ya sahlan daini jurapian ki baru tidak nas nalirina na bayi dama badal man kajain sabat al kapaini daknul karadi cengkal bil aqwali wal amali nas niyatil kulli qadirin wal ghaibin matlabu wa tuhallisana min al-sahawati wal aqawili wa taqtamina al-awali balikanya wa taqfiyana kulam rahmatin wa baliya wa la tajalna min hawa wa tadina min niyatin butuhan dan tanya kamu pula sambil tamu ada pula sambil wa tamu ya maulana pula sambil wa syukra li kullin wa sarahu wa iya wa tusalana min sari amal asas surat ya berkait bersanding tenera ambil pasalan dibaca bahkan diri Pandang-pandang ya suara ni pada ini dia terbang anu betul-betul iya